تعداد سوارها تا 2 دقیقه 2 سواری فقط یک نماینده رسانه خبری و برای پاسخ و سوال پیشنهاد گردیده نه زیاده از 5 دقیقه. با مقصد شروع نمودن معروضه و نتیجه های فعالیت اگنتی سخن با دیرکتور اگنتی محترم دولتزاده دلمود اشوقی داده می شود. در نشست امروزه با وضعیت اگنتی جمع آمده است و سوالات شما پاسخ دهیم. برای دوره تا سال 2030 و عملی نمودن اصلاحات ساحه ثبات اجتماعی و نفقه روانه نمودن در این دوره کارهای معینی را به انجام رساندند. طوری به همگان معلوم است یکی از وظیفه‌های اولین درجه تمام ساختارهای اگنتی ثبات اجتماعی و نفقه این تامین نمودن اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی برای سال 2022 است. با استفاده از وکالت‌های پیش‌بینی گردیده و در همکاری با ساختارهای کمیته انداز جهت اجرای قسمی درآمد بودجه ثبات اجتماعی و نفقه تدبیرها اندیشیده. به این وسیله پرداخت سه‌وقتی نفقه و کمک‌پولی‌ها را که همچون ماده حمایت شونده معین شدن زیر کفالت خود قرار داده کوشش به خرج داده‌ایم. طبق حسابات از جانب ریاست و ساختارهای تابع اگنتی پیشنهاد شده در نیم ساله یکم سال 2022 از حساب با انداز اجتماعی و بودجه که پیش بینی شدگی بود در حجم 1 میلیارد و 821 میلیون در اصل با بودجه 1 میلیارد 665 میلیون وارد گردیده. قسم درآمد بودجه 96% تامین گردید. اجرای وظیفه را تنها یک ولایت سوق تامین کرد. در ولایت 440 میلیون نقشه پیش بینی شده بود، 461 میلیون وارد گردید و این نقشه 104% تامین شد. و در طول فعالیت بار اول می شود که ولایت سوق همچون در نتیجه اجرا کردن قسم درآمد بودجه داشت از سوبسیدی دولتی به سوبسید کار کرد. در باقی مانده ولایت و شهر نایاب باشد اجرای قسم درآمد بودجه تامین نگردید. مثلا در ولایت بدخشان کوی برای 54 میلیون پیش بینی شده 52 میلیون وارد گردید. نقشه با 96% تامین گردیدن. ضرورتی از بودجه به مبلغ 23 میلیون سومانی سوبسید به میان آمد. همزمان ولایت ختلان با جای 374 میلیون مبلغ‌های پیش‌بینی 360 میلیون وارد گردید و نقشه در ولایت 96% تامین گردید و بنابر همین از حساب بودجه جمهوری فوند اجتماعی مرکزانیده شده با مبلغ 167 میلیون سومانی به ولایت ختلان کمک سوبسید روانه کرده شدند. در مجموع بغیر از ولایت سوق و شهر دوشنبه قریب که تمام باقی مانده شهر و در اساس سوبسید فعالیت کردن بنابر اجرا نکردن قسم درآمد بودجه از حساب فوند اجتماعی مرکزانی شده جمع با مبلغ 317 میلیون سوبسید و ولایت شهر نایاب روانه کرده شدند. و اجرای قسم خراجات بودجه در مجموع در این دوره با 6 میلیارد 1 میلیارد 647 میلیون سومانی 1 میلیارد 647 میلیون سومانی پیش بینی گردیده بود. در مجموع بیشتر 1 میلیارد 665 میلیون سومانی خراجات کردیم. در مورد خراجات‌های مبلغ‌های اندازه اجتماعی که برای پرداخت کمک‌پولی‌های اجتماعی در کارخانه‌ها و مؤسسات استفاده کرده میشن قابل قید است که این خراجات از روی حسابات واقعی هر یک سیماها از جانب کارخانه‌ها و مؤسسات و اگنتی پیشنهاد کرده میشن و اینوبت گرفته میشن. موافق معلومات‌هایی که ما تو ماه اپریل داریم سیمای اول است این معلومات ما خراجات مبلغ‌های اندازه اجتماعی برای پرداخت کمک‌پولی‌های اجتماعی در کارخانه‌ها و مؤسسه‌ها به حالت 1 اپریل 54 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد که بیشتر با 58 نفر شهروندان پرداخت کرده شده است. این چی را در نظر دارد؟ حضور گرامی محترم روزنامه‌نگاران مبلغ‌هایی که برای پرداخت کار ناشایانه و
вақти беморӣ, вақти барои никоҳбинии кӯдак, барои кормандони бекор, ҳама инҳо аз ҳисоби маблағҳои пешбинишудаи буҷети суғуртаи иҷтимоӣ маблағгузорӣ карда мешавад ва ин маълумот дар ҳамин бора гап мезанад. аз рӯи таҳлилҳо гузаронида маълум мешавад ки шумораи нафақагирон ба ҳолати 1 июли соли 2022 761,312 нафарро ташкил медиҳад ки афзоиши теъдоди онҳо нисбати ҳамин давраи соли гузашта ва 16527 нафар зиёдтар аст. хоб аз он ҷумла теъдоди нафақахӯрони меҳнатӣ 339,000-ро ташкил медиҳад, нафақахӯрони суғуртавӣ 240,000 ва нафақаҳои иҷтимоӣ 181,000 нафар нафақахӯронро ташкил мекунад. хоб дар давраи ҳисоботӣ инчунин аз ҳисоби маблағҳои агентӣ барои агентӣ меҳнат ва шуғли вазорати меҳнат муҳоҷират маблағҳо пешбинӣ карда шуда буданд ки ба маблағи 6,893,000 ва ин маблағҳо ба тибқи тартиби муқаррар шуда чӣ тавр мекунам гуфтам, ин маблағҳо пеш аз ҳама барои ташкили корҳои ҷамъиятӣ, сиёсати шуғл, иродпулиҳо дар соҳа ва кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ ки барои кормандони барои ки шахсони бекоранд аз ҳисоби маблағҳои фонди иҷтимоӣ агентӣ меҳнат ва шуғли аҳолии вазорати меҳнат пардохт карда мешаванд ва ин агентӣ тибқи тартиби муқаррар карда шуда ба ин тартиб категорияи одамо хизматрасонӣ мекунад. инчунин дар ҳамин давра барои хизматрасонӣ мо ба амонатбанд 59 миллион сомонӣ барои хизматрасонӣ маблағгузорӣ кардем. ҳамчунин тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили истироҳатҳои тобистонаи кӯдакон, ин ҳам ҳамасола дар тасдиқи қонуни буҷет барои ҳарсола пешбинӣ мешавад. соли ҷориам пешбинӣ шуда буд ба андозаи 3 миллион сомонӣ барои ташкили истироҳати тобистони кӯдакон ки шароити оилавиашон наздина аз ҳисоби маблағҳои агентӣ ба маблағи 3 миллион сомонӣ маблағгузорӣ карда шуданд. дар маҷмӯъ чӣ хеле ки гуфтем қисми хароҷоти буҷет 1 миллиард 66 миллион сомонӣ хароҷот гардидааст ва ба ғайр аз он агентӣ дар дигар самтҳои муҳими фаъолияти худро аз он ҷумла дар фаъолияти баромадани ҳамкорӣ бо кишварҳои ҳамсоя дар соҳаи таъмини нафақа ва такмили рушди низоми қонунгузории соҳаи суғуртаи иҷтимоии нафақа дар ин самт пайваста тадбирҳои дахлдор андешида истодааст. дар ин самт агентӣ низ корҳои назаррас амалӣ намуда ҷиҳати татбиқ намудани шартнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ва дар ҳамкориҳои таъминоти нафақа соли 21 ба низоъ расида буд. дар мафҳумоти салоҳиятдори тарафи Федератсияи Россия гуҳои соҳанишномаҳои маъмуриро омода намудааст ва айни ҳол дар марҳилаи муваффақиясозӣ бо вазорату идораҳо қарор дорад. инчунин дар ин давра дар ҳамкорӣ бо соҳанишномаҳо ба ҳамкорӣ дар исоботаи иҷтимоӣ мо бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Қирғизистон шаҳрномаҳо ба имзо расонидем. хоб дар маҷмӯъ муҳтарам намояндагони воситаи ахбори ома ҷиҳати амалӣ намудани корҳои фаҳмондадии дар самти асосии фаъолият аз он ҷумла шаҳр нуқтаҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 21 декабри соли 2022 дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ хориҷӣ ёр ба масъалаи зиёд намудани андозаи нафақаҳои ятимони кӯр ва нимятимон чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, ҳамчунин ба принсипҳои асосии низоми нави таъминоти нафақа дигар масъалаҳои марбут ба салоҳияти агентӣ пайваста ҳамкорӣ бо шумо менамояд. ба диққататон ташаккур. хуб азбаска ки мубаракаи иттилооти дар дасти шумо ҳаст, ман худтотар ҳаракат кардам ки ба маълумоти шумо дар бораи фаъолияти 6 моҳаи агентии шуботия ва
امروز حضور گرامی ما با همکاران ملل هستیم که با سوالهای شما و برای پاسخ اینها اگر که سوالها ما جواب داده نتونستیم ما میتونیم که با خطی با شما با لغتان حرکت کنیم. جمیله حسینова газетаи СССР ду савол доштам. яке дар мавриди нафақаи онҳое ки бо хоҷагии деҳқонӣ сару кор доранд. яъне нафаре ки 1 гектар заминам дорад ва 30 гектар заминам дорад, нафаре ки 10 сол бо кишоварзӣ машғул аст ва 30 сол як нафақа дорам 207 сомонӣ. чаро ин тавр аст? ин мушкил дар куҷост? дар ниҳоди шумо ё дар кумитаи андоз? ва суоли дуюмам, имрӯз айни замон чанд вазир, чанд раис ва чанд роҳбари нафақахӯре дорем ки сари мансабанд, яъне нафақа не маош мегиранд. масъалаи ҳамин нафақаи хоҷагии деҳқонӣ дар ҳақиқат як масъалаи умдаи рӯз аст. мо доим ба ин масъала доим дар баррасии масъала қарор дорад. хеле ба наздикӣ пеш аз он ки ман ба саволи шумо муфассалтар ҷавоб дидам, хеле бо ташаббуси дар ин бора раиси вилояти Сурхан, ҳамчун вакили маҷлиси миллии маҷлиси намояндагон аст, дархостам ворид шуда буд ва баррасӣ ҳаст дар ҳукумат ва ин масъала агар ҳалли худро биёбад, як масъалаи мушкилтарин барои агентӣ дар ҳақиқат ҳамин аст, ҳалли худро меёбад. барои чӣ мушкилтарин аст? зеро ки худи шумо чизе ки дар баромадтон дар саволатон гуфтед, ҳар як хоҷагии деҳқонӣ, ҳар як узви хоҷагии деҳқонӣ 10 сомонӣ барои пардохти андозаи иҷтимоиш медиҳад. мо дар баромад мо гуфтем ки аз маоши вазифаи нафақа вобастагии калон дорад. агар чӣ қадар ки маошмон баланд бошад, ҳамон қадар нафақамон баланд мешавад. чӣ қадар ки пасандозмон баланд бошад, ҳамон қадар нафақа зиёд мешавад. мутаассифона фикр кунед, дар як моҳ 10 сомонӣ, дар як сол 120 сомонӣ. агар тамоми хоҷагии деҳқониро ҳам роҳбарша ё аъзоҳошон агар кадомеша ки гири мо нафақа таъин кунем, онҳо аз 16 сомонӣ зиёд нафақа намебаранд. нафақаи мо 16 сомонӣ мешавад. акун қонунгузор муайян кардааст қонун ки вақте ки нафақаи иҷтимоӣ паст намешавад, чиқар шумо гуфтед 207 сомонӣ, дигар мо ҳуқуқ надорем ки вай аз 207 сомонӣ пасттар таъин кунем. ҳамин кадом категорияи хоҷагии деҳқонӣ бошад, имрӯз ба зарари буҷет кор карда истодааст. ҳамин боқимонда анаки 16 сомонӣ ки вай мешавад, боқимонда 190 сомонӣ дигар аз ҳисоби буҷети соҳатаи иҷтимоӣ барои ҳар як нафақахӯр вай мешавад. ва чизи дигаре ки имрӯз проблема ҳаст дар ба маълумоти шумо расонам, аксарият норозигии азбаски ки тоҷикистон мамлакати аграрӣ аст ва дар мо хоҷагии деҳқонӣ хеле бисёр аст ва муроҷиати онҳо дар мавриди таъини нафақа вақте ки муроҷиат мекунанд, мегӯянд ки барои чӣ ман дар ҳамин қадар афтоби гармӣ, ҳамин қадар афтоби сӯзон кор кардам, имрӯз нафақаи ман меқадар як ночиз аст. барои ҳаминам мо дар тағйироти кодекси андоз ҳамин масъаларо пешбинӣ кардем, мутаассифона пешниҳод нагзашт. имрӯз мо ин масъаларо яке аз масъалаҳои асосие ки дар назди агентӣ истодааст. агар оянда мо ина садди роша нагирем, солҳои қаблӣ аз соли 2023 сар карда хобу нохоб ба касри буҷет мерасонад, маблағ намерасад. яке аз масъалаҳои бисёр душвор аст. мо дар ин масъала дар ҳақиқат кор карда истодем ки агар ки ба шарте ки ҳозир мана солҳои қаблӣ гуфтем, аз ҳама нафақаҳои баландтарин ҳамон соҳибкоро буданд. ҳозир самти андози иҷтимоиро ки бисёр паст кардагем, барои ҳамин нафақаи ҳама пасттарин мо шуда истодааст. ва имрӯз мо ҳаракат карда истодем ки ҳамин камбудие ки дар ин самт ҳаст,
ما جابجا کنیم. گروه کاری بعد از مراجعت رئیس ولایت سود گروه کاری در حکومت تأسیس داده شده است و امیدواریم که به واسطه این مسئله در نظارت سروزیر جمهوری تاجیکستان است و تا آخر سال شاید حل خودش بیاید. رحمت برای سوالتون. سوال دویمتون اویه که کدام وزیر یا رئیس نفقه خورست کار میکنه. راست دیگه اگر در این باره چه فکر کردیم اگر که ما اگر که با کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اهمیتی و جملگی در مناسبت مهنتی همه محدودیت ما است. ما هیچ کس ما کار نمیتونیم که شخصی که به نفقه برآمده است و کار نکنه. حاضر تخمینا زیاده از 32,000 زیادتر نفقه خوران کارگر است. نفقه خورانی که کار میکنند هم یک فرقیت در همین است که اگر قانون در خدمتچی دولتی یک چیز رو پیش بینی میکنند اگر به شرطی که کارمند در فعالیت خود رو در خدمت دولتی دوام کرد یا معاش میگیرد یا نفقش. در دیگر ساختار غیر دولتی این پورا در اختیار شما است. شما میتونید هم نفقتان رو گیرید هم معاشتان رو. یکون محدودیت من پیش بینی نشده است برای کار. درسته من معلومات ندارم که کدام وزیر در کجا کار میکرده باشه. من اون کس گرچند در سین نفقه گذاشتن باشه فقط معاش وظیفه‌ایش میگیره، نفقه‌اش نمیگیره. و خیلی هست دیگر ما در روزی بیشتر از او از سابق وزیرو به چورو یک پرابلم دارم که در هم دوره محدودیت نفقه برآمدگان نفقه رو محدود کرده شده است. بسیار وزیر رو دیپوتات رو که همون فرض کردیم معاش وظیفه‌شون امکانیت میداد که تا 2,5-3 هزار نفقه گیرن میگه در دوره محدودیت بود روز نفقه‌شون تا 780 نمیخواد همچین خیلی صبح تا صبح زیاد کرده استدیم و هر حال کمتر دوره که همون وزیرها و معاشای بلند میگرفتن نفقه برآمدگی رو همون دوره ده کدامی که نفقه برآمده است همون یک وای هست. خیلی دیگر حاضر که بگیم که از طرف یکان قانون محدودیت کرده باشه برای نفقه رو کار نکردن است. اما با یک چیز دیگه است با معلومات شما رسونم که اگر که شهروند بعد نفقه هم که کار کند بعد نفقه هم کار کند با مقصد هوسمند کردن گشتن شهروند قانونگذار همه پیش بینی شده که بعد از بس که وای کار میکنه با انداز اجتماعی پرداخت میکنه بعد 2 سال وای میتواند باز مراجعت کرد نفقه وای با پوزیسیون کرد زیادتر کرده شود. یعنی چی امکانیت امتیاز برای نفقه خوری کارگر است. و اگر که کار کنید با شما میتوانید که بعد 2 سال فعالیتون همه اندازه اجتماعیتون بجمع شده است و نفقه شما علاوه میشه. سلام علیکم. من سرنوز رو از رادیو زودی. شما دقیقا درباره نفقه گفتید اما نگفتید که بلندترین نفقه چقدر است حجمش دقیقا، چون در گذشته آژانسی شما دیدار پیشنهاد روزنامه‌نگاران میکرد که مثلا رهبر سابق روی آهن تاجیکستان 7,500 میگیره و کدام یک منصبدار دیگری تاجیک صادرات بانک در گذشته تا 15,000 سومونی. دقیقا حاضر چقدر است اما نفقه بلندترین و آژانسی در همین دوره حساباتیش چقدر نفقه معیوبانه بکار کرد، چون در گذشته میگفتند که معیوبانی که معیوبیتشون ثابت نشده است نفقه آنها بکار کرده میشود. اگر امکانیت باشد درباره همون سازشنامه تاجیکستان و روسیه درباره نفقه مهاجران هم میگفتید که شما در کدام صدد قرار دارید؟ عموما حاضر چیزی که قبلا هم سوال شده بود ما گفتیم که یکان محدودیت پیش بینی کرده شده نیست.
منم در سوال قبلی کس جواب دادم که نفقه‌های بلندترین در حساب موضوع مهنت بلند بودن در بانک‌های تجارتی بود. همون رو در نظر داشتیم که بانک‌های من تاجیک بانک بیزنس بعضی کارگران بانکی میگیرن معاششون که بلند بودن نفقه‌هاشون تو 18,000 تا 19,000 سومونی میگیرن. نفقه‌ای که 6,000 روزه گرانچین روزه نفقه بلندترین تو 25-22,000 نفقه خورانه هستن که میگیرن. در اینجا یکم محدودیت دیده نمیشه. با مقصدی که مثل قانونگذار اجازه نمیده نام هر یک نفقه خوری که باید اطلاعات دیم که در نفقه کلام شهران شهران اسمت و او دورهایی که مثل یکم وای میشید حاضر این چی نیست، حاضر برنامه هست. برنامه تصدیق کرده شده است. مثلا وقتی که من بس این نفقه رسیدم در همون برنامه ما فامیلی همونجا کرده است رقم سین نوشته میشه. علاقه برنامه تمام فعالیت کاری شما را موضوع مهنت شما را در همه جای حساب کرده نفقه شما را تعیین میکنه. و یکم روی دیگری که مثل ساختکاری وی باشد علاقه در برنامه الکترونیکی هست را نمیده. در خصوص دعوت شدگیم و تشخیص اکسپرتیز تیبی پورا همه اینو بسیار معیبیتشون تصدیق شده فقط یک نفر از شهر دوشنبه معیبیتش تصدیق شدگی نیست. نفقه میگیرید؟ بله نفقه معیبی میگیرید خودی که در صورت سولین گشتنش نفقه معیبیش قطع کرده شده است. از 171 نفر. بله. گفتیم که تو سینی 18 سالگی رسیدن همه مایبون تو 18 ساله حساب میشن و همه ساله در زیر تشخیص طبیبان قرار دارن و همین دوره که حتی مایبون گروه های دویم سیما تشخیص میگذارن و بعضی هاشون تبابت میشن و معلومات مفصل بود میتونید از خدمات و نزد تندرستی که با این کار مشغول است معلومات مفصل گرفت و با سوال سوم شما درباره شبنامه تاجیکستان و روسیه فدراسیون روسیه ما همین رو گفتنی هستم که با نظر داشته اون که تعداد زیادی مهاجران مهنتی زودای تاجیکستان در قلمرو فدراسیون روسیه کار و فعالیت میکنن در سمت تامینات نفقه و امضا رسیدن این شبنامه از جانب تاجیکستان منفعت‌های ملی بسیار موفقیت هم است. برای من که تو همین وقت شهروندان ما که در روسیه فعالیت میکردن عموما نفقه نمیگرفتن. سالهای طولانی میرفتن در روسیه کار و فعالیت میکردن برمیگشتن با تاجیکستان از بس که سابقه کاری نداشتن و باید نفقه اجتماعی تعیین میکردیم همچون شخص بیکار. برای همین هم شماره نفقه خوران اجتماعی در تاجیکستان نسبت به همه جمهوری در جهان هم بالاتر است. اگر خیلی فدراسیون روسیه را نگاه کنیم قریب 45 میلیون نفقه خور داره هم 45 میلیون همگی 3 میلیونش نفقه خور اجتماعی است. ما 761,000 نفقه خور داریم همین 181,200 نفقه خور اجتماعی است. اما که بغیر او که خیلی منتالیتی مردم ما هست که بسیار زنها ما کار نمیکند اونا نفقه خور اجتماعی میشن اکثریت دیگر او بود که بنابر سابقه کاری نداشتنشون میرفتن در روسیه مهنت میکردن اینا از مبلغ‌هایی که برای آینده به نفقه محروم. برای همین حاضر این شهرنامه امکانیت می‌دهد که شهروندان ما برابر و شهروندان روسیه حقوق پیدا کردن که اگر چقدر که فعالیت مهنتشان در روسیه باشد مقامات روسیه فوند اجتماعی روسیه این سقوط را میبرد و در وقت تعیین کردن وی عیناً هم پروسیدوری که او چقدر که مبلغش در فوند اجتماعی نفقه‌اش تعیین می شود.
таъиноти нафақа агар ки вобаста ба худи шаҳрванд шумо агар ки хоҳед дар вақти нафақа баромадантон нафақаи Россияро метавонед ба аризаи худ муроҷиат карда нафақаи Россияро бароед, лекин ҳар як шаҳрванд акун гарчанде ки шаҳрванд Тоҷикистон шаҳрванди Россияро гирифта бошад, акнун қисмати нафақаи вай аз ду қисм иборат мешавад. Аз қисмате ки дар Тоҷикистон фаъолият карда бошад, нафақаро мақомоти нотаин мекунад ва дар қисмате ки Россияда фаъолият карда бошад, мақомоти Россия. То ҳамин имзои расидани шаҳрномаро ҳатто шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Россия фаъолият мекарданд, фақат собиқаи давраи СССР ба инобат гирифта мешуда, дигараш не. Барои ҳаминам собиқае ки дар байни ҳатто шаҳрванди Россияам ки қабул мекардан мерафтанд, ҳамин проблемашон ҳамин буд ки мисол давраи баъди соли 92-ро ба инобат намегирифтанд. Ман ҳавозе зиёда аз 6200 дархостҳое ки аз Федератсияи Россия дохил шудааст, ҳама шаҳрвандони Тоҷикистон дар муроҷиат карданд ки барои таъиноти нафақа, аммо мақомоти Россия ҳамон давраи солҳои то соли 92-ро ба инобат мегирад. боқимонда аз соли 92 тараф дар вақти таъиноти нафақаи гарчанди шаҳрванди Россия ҳам бошад, ба инобат намегирад. умуман ман фикр мекунам ки хайр шаҳрнома ба мақсади ҳимояи муҳоҷирони миллати мо як кӯмак мешавад. саломат бошед. чанд муддат пештар як шаҳрнома имзо шуд байни ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва агентии нафақа. ҳамин чӣ ҷиҳати мусбат дорад ҳамин санаде ки имзо шуд? ва пурсиши дигари ман вобаста ба чизи бештар чизи шахсӣ дорад. ман бисёр мехостам ки масалан баъди 65 фарз кардем пешниҳоди ҳуҷҷат кунам ва ба нафақа худро омода кардем будам, вале рафти кори хел шуд ки моро гуфтанд ки аз ҳамин моҳ бояд нафақа бароед. вақте ки тамоми чизоро талаб кардем, маълумотномаро гирифтем, унҷо як муддат то соли масалан то 3 сол пеш маошу гонорар якҷо карда дода мешуд. баъд аз ин ҳоли маош дода мешавад, фарз кардем гонорар алоҳида дода мешавад. ба фикрам ки аз ҳамин гонорар чизе намегардонданд, ҳамин хеле як ҳолат буд. фарз кардем аз маош тамом чизо пардохтаи андозаи чизо мешуд, аз гонорар нашуд дигар, фақат пурра мегирифтем. ин чӣ таъсир дорад? фарз кардем вақти баъд маълумотнома гирифтанам, гонорари моро шеша надодам маълумотномаша аз ҳамин бухгалтериямон. ин чизам камда агар шартият ки мо масалан метавонем ҳамина барқарор кунем ё ки тамом дигар ҳамин чизе ки ҳаст тамом қати бояд қаноат кунем. баъд як ин арзи сипоси ман ҳамин аст ки шумо як мусоҳибаи хеле хубу васеъ барои онҳое ки масалан корафтода шуда мераванд бор якум бар ҳамин агентиҳои нафақа дар садои мардум чоп шуд ва моам ба истифода аз ҳамин чиз ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кардем ва муддати хеле кӯтоҳ, масалан муддати 1 соат буд, чанд буд, дар як рӯз байни 1 соата масалан тамоми асноди ман қабул шуду мо аз тамоми мушкилот халос шудем. ман арзи сипосмонам ҳам ба шумо ҳам ба он бачаҳое ки дар ноҳияи рӯдакӣ кор мекунанд бо мо сар кор доштанд мерасонам ва ин як кори мусбат аст ва ман бисёр орзу мекунам, гумон дорам ки дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ҳам ҳамин таҷрибаи васеъ ҷорӣ аст. чунки ноҳияи рӯдакӣ ман хаял кардам ки яке аз ноҳияи сер нуфузу пураҳолӣ аст ва меравам масалан як рӯзу ду рӯзу чанд рӯз саргардон мешаванд ё ки як рӯз тобегоҳ чӣ мешавад, лекин ин хел ҳолати ман мушоҳида накардам онҷо. бисёр ташаккур. ман бо ҳизби халқии демократии Тоҷикистон гап ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо як бисёр муроҷиати хуб барои кӯмаки дастгирии нафақахӯрон бо мо муроҷиат кард. мо бо ҳизби халқии демократии Тоҷикистон агенти шаҳрнома бастем. якум
ҳизби халқии демократии Тоҷикистон барои нафақахорони ки бисёр шароитишон вазнинанд аз ҳисоби худаш нафақа ёки ёрдампулӣ муайян кард ва теъдоди онҳоро аз ҳар як шаҳрҳои вилоят аз мақомотҳо дастрас намуданд ки дар кадом ноҳия чӣ қадар сатҳи вазни шахсоне ки тамоман ба нигоҳубини ниёзманданд маёбон ҳастанд аз қабили ҳамино агар ки хато нагӯям дар нимсола ба 68 нафар ба ҳазорсумӣ ба ҳар моҳа ба кӯмак ёрдампулӣ ба ин нафақахорон расонданд ва ҳамзамон тибқи ин шартномае ки мо ба ҳизби халқии демократии Тоҷикистон имзо кардем дар якҷоягӣ барои кӯмак расондани оилаҳои ниёзманд ёрдамҳои яквақтаи онҳо бо дастгири онҳо аллакай тавассути телевизион шумо хабардор ҳастед ки дар бисёр шаҳр ноҳияҳо маҳз бо баъди имзо шудани ҳамин шартнома бо ҳизби халқии демократии Тоҷикистон кӯмакпулӣ барои одамони ниёзманд аз тарафи ҳизб ба назар мерасад. умуман ин шартнома барои ниёзмандоне ки нафақахорони ниёзманд бисёр як шартномаи худ аст ва дастгири онҳо аз тарафи ҳизби халқии демократӣ бисёр хуб ҳис карда мешавад. дар хусуси дуюм қисмати саволотатон ки шумо мехостед аз синни 65 ба нафақа бароед умуман вақте ки шаҳрванд чӣ қадар зиёдтар кор мекунад ҳамин давраи коркардагии вайда ҳамон қадар фонди вай васеъ мешавад зиёдтар мешавад ва нафақаш ҳамон қадар баландтар таъин мешавад. хас бас ки шуморо аллакай гуфтанд ки синни нафақа расидед ба нафақа бароед дар ин ҳолат хай номгӯи ҳуҷҷатҳоро вай карда бошед пешниҳод иловапулиро ҳақиқат ҳамн барнома вақте ки ҳамин хел пешбинӣ шудааст ки тамоми даромадҳо агар ки ба шакли андози иҷтимоӣ пардохт карда бошад барнома ба инобат мегирад. агар ки аз калом даромаде ки андози иҷтимоӣ пардохт нашуда бошад барнома ба инобат намегирад. дар хусуси қонун пешбинӣ кардааст ки баъзе маълумотҳои иловагиро агар маблағҳоеро шаҳрвандон дод бошад шахсоне ки корпусҳои дипломатик кор мекунанд шахсоне ки дар корхонаҳои хориҷӣ кор мекунанд промзуд ба мақсаде ки онҳо саривақт андозашонро супорида наметавонанд пешбинӣ кардааст ки дар ҳолати ба нафақа баромаданашон ин табақаи нафақахорон кормандон метавонанд маблағи нақдӣ маблағи иловагиро гузаронанд аз ҳисоби гонорарҳое ки барои ваё агар андози иҷтимоӣ ки вай нашуда бошад мутаассифона ба назар намегирад. мехоҳам барнома аст барномада ҳеҷ пешбинӣ шуд. салому алайкум. Фарзонаи Умаравӣ, рӯзномаи Ҷавонони Тоҷикистон. як суол доштам вобаста ба теъдоди шаҳрвандоне ки ба гирифтани нафақаи маросими дафн дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин теъдоди шаҳрвандон чӣ қадар ҳастанд ва дар агенти дар нимсола ба чӣ қадар шаҳрвандон ин гуна кӯмакҳо кардааст? шумораи нафақаҳои фавқида дар нимсолаи соли 2022 11712 нафар ташкил медиҳад ки аз ин 2555 нафарашон оилаҳои камбизоат ҳастанд ки ба онҳо бисёр гурӯҳчукулӣ барои оилаҳои камбизоат маблағ гузошта шуд ва маблағи 3 миллиону 265 ҳазор сомонӣ ба оилаҳои камбизоат ҳамчун кӯмак карда пардохт карда шуд.